Okay, abana ombeto no de no kra ba akopɛ. Straight. Abano Kennedy na yesi to abane ma no. Because Kennedy yenim de obetima ye. Na nado one Bawumia na ebu man no. Ye hu hwe. Driver no kra na no o chinchim stia no. Ontimi engu testia no. Na ne mate de na obetima ye. Eti abana ya beto ne delegate. Yesre mo. Montuma de do one pe. Efomfo ne so mo pe Kennedy. Montuma Kennedy. Mamuntie de esrofo ne ka esrofo no ye kakra bi. Ye ne wase a ye ne doso. Eti muntu abane ma Kennedy. Sa abane ma nto ama Kennedy a enokran ba akopɛ. Mahama monye campaign. Abane ya Shantare ne beto abane ma Mahama ama na wini aba no. So we did say Kennedy ebetia break 8 no. Kennedy na betima break because Bawumia de ontimi break 8 no. No kra de ba akopɛ. Bawumia ontimi enti muntie de famfo na ka na mpanimfo muntie de famfo na ka no. Ya yanto abane o yanto mamo MPP o sem de Bawumia ba yanto abane ma no. Ya beto ama ba ayi Mahama Samantu abane ama Kennedy a ya beto abane ama Mahama ya beto ama Mahama unim Kennedy ye nipa bi a on nani so ehye Kennedy ye nipa bi a o ka no kure oh na na do enya ne mu didie bebre oh ni anim se oba ono de enka enoma bi a enkoye no a o kae no akoba obesesa ba na na do de ono mom de oba no west wama yensa asifom wa higher pa ya Ashanti region ya wa higher because oba ye no ye MPP beba power ya Ashanti region oba ye Ashanti region hwe nkoso wa ha hwe nkoso ya krade twa nsurum kra ne se oba ha be ye interview bi ye busa asana na ye se Ashanti region so omo kwan se se o se ende omo nto a omo alai omo akokromoti ba opa ba ne ni wan kaka sansemu ya nkyere eti ende ahaye MPP omo ya de na nya kra ntimi nka we die ye afi we die sa 2024 election e beto no de ye bebi ye nipa ne ato aba no chia Akoma FM atiefo nyina na omahwefo nyina ye de omaso se omoso nam dwa so na ye so no ye ni TV so omoso ehu ye eba ye se de be ya enkoye se ni papa akofo mpo na e kire na adwen na me na makonya so akire me papa Mahama ene me bla Apia Stadium Apia so mo hwam ya wo fa se Richard ni me de minimu pa na bia na won kai me na de me kakra metima ka fa MPP abato ehu se na me MPP no di wonyina menim se e ni di ho from adubu ahe time ne ade ni di ho but all of a sudden no e na Bawumia be wuram se ono so e be pre but the metima ka ne se na ka be boa de a me ni MPP ni me NDC ni but se ka be boa nka MPP fo omfa abane ma Kennedy se de be ya omso be break 8 a ometime hu omanim tutu kwan kwa bro kire se sie ya e Bawumia na ti akonwa no so se Bawumia ene na do nu krom chief justice na si so se ko enti ko ba se na do timi tu kwan kwa America na se Bawumia ye so president dia Bawumia ye president enti Bawumia no ko mo be pa no na do edi a enu to be pa akonwa na do so no mesra Ghana fo nyina se bone be na wadi enti a o twe ne ho pe se o de Bawumia mo be besi so ena na adwen se Kennedy ba obehu bibia kan mama ba ye be kan na me ka che me papa mama se papa o dada challenges o dada bo game de bia o game na ye bo ba o bo no a me ha ho nya campaign Kumasi Sports Stadium meka kire Mahama onua Ibrahim say on starting cancer and Formula Stadium na ye betu champagne aba no NDC ni bia da ona oda wona na aba ne de e de NDC ye ba ye power afa oh na say we dey no doubt about that kinefa no vote ana mo amu ya we no vote anke ngo to mawan Dabi. Ya dabi ye dia ya catch street so ya ni abre o. Ya ni abre. Eh ya hustle too much. Kendi wa fa aba no. Kawunda wa fa aba ndadada. Na we sure say Ken Eba no betia break 8 no. Eh we be breaking the brutal. Ken Kawunda we be breaking the brutality. Ken wa fa aba no eh. Dabi mo pesa mo chese. Ken de wa fa o. On break 8 na one betia break 8 no. Why? Na saki na fa man fa ba we dia ya beto ma NDC me ya delegate was kwa ma part en peso aso minim dia make NPP no e o memu and NPP is me ti minim dia make second na Japan amadia ene ya hia ya friend say baba de friend say jam
JDM na beba Sakina afa de no mo bet break 8 no without Canada Japan obi no bet break 8 nda okay na papa we de biem na bese saka ah e de asem biem na bet mi asaka de akini ye onye de biem obi onya ban mu owa ban mu achase sabim preduasa onya president kwa enyo mo de agugu na kwem ene youth e bebre nya adwuma ye hwe ye de biem no nsanye companies wo biem nya onyo munya na parliament wo omu nyina sa ahwan no omu tuatuatua no onje bi omu nyina omu nje bi esukana di diskana o de yade pa what you say we are the future leaders etienim dia yaka enkwala na omu soli omu titi kuro nyina omu maame won krase no enye kana di Japan na eboa wo mo omu nda no omu nya sa ye ni abre no omu free kwa mo nam de papa ka wunda ne nkona kana de Japan nkona ye street ye nya adwumanye ena akro no nkwa na ekoso ena nkwa cha say enuma tantanta to trustem wo be so ye free fie na wo ba anaso wo fie wada kro na wuhura ba no ne de yi na ne mosquito ne ye two phone ne akwam the boys ye ni abre o ye ni make some street boys because we are the hustlers ye ni abre o eto mo dogu ye na papa kana de Japan mra no fa enuma ngugu akwa mu ne ye de ye nko ye wakasa wo so papa ba me wo se Mahama ya incompetent na wo hwan na che wo kwa de incompetent wo fa ni nyina papa kana de Japan me be papa ne wo fiti me kwala do nya me do brutal me wo life no sa na me tie me basa me ka che me papa say de wo ye bia wonye adwempa eni su etibo papa wo bo ma say wo de be boa Ghana no onfa nko ba ma ne sesa da wo sesa kura be ha me oye real so oye boy nko say oye real ne say do sit here say money take to bia no because me who say we blacks we help to deal with the truth o kan no kura na ya man for ya de back o be kan be ya no empepe no it will pepper them manage 800 million bia no onyai omo nim di omayo enti no omo person this kind of bribe no daddy enti hwe ade na wadi time na menua we see no na accomplish enti da enti omo ne friend say ken e competing so omo nyina yie na papa no omra omo nya no omra no mbaboa ye Moses oje ye nkwa ode akwa aknim ti ya ni abre ni akwa aknim ni de ye ntie madam nipa na yapre nyina nipa ba ko me di ne ho yaw pa kiramaten ba bia ni ho competition ye dai enie ekuo bia na se institution bia no se wo pese wo prepanyina competition ye dai ewum nanso eduru ba bia hu se mu aye de no se ma de ma hwe asan ye nya ne sa se mu se ekuo no se mo dodom ho de a ese mo tena se na mu nyina mo compete na nipa nyina se we ne se fata se de ya kunwa na de ma no Kufuado ne ba omian de omde Akoma na edi aglo wo Kufuado wabu oman 8 years ye hunu de ekọ what you say na se ye se ekoto aba wasa akọ you vice so on sa medi oman ne so ana da nti oman we obi ani mo nti obetimi ahweso bie mu ana se Canada amade a ene MPP fo no mo nkọ ahunaga no mo nkọ sene o makonya firi se ye te Ghana ne ye kokromoti no eno na Kufuado kan no se duru abato na wa wo kokromuti fakotim turu omo kofa ba omia ne mla ye te Ghana ha ye twen omo ye kokromuti ye de ya ba omia ne ye beto na twene ba bi kura mo no next time no o ma presidential aidiem yan de enye 8 asem ne ye kan oman ni be ne ye pe eti ye pe obi e oba be ye oman ni ye what you say ye no se no se omo Canada no kra no so oba kra na wa hwe ha onwe ni because MPP for no de oman ye oman no magu ani mu ase even Asante region kra na ye hunu hwe ye ni asa o papa wo na papa nhwe wo ya to aba ma MPP but MPP for na hu say ye Asante for na ye to aba ma omo no ye omo ya bibi papa ma ye nye eti no ye no omo ba omo nya hwe ma ye hunu hwe what you say omo ba omo si free education Asante region kwa na free education wo e wo oman ni nyinam eti ye Asante region ye de ye ne de ye hene omo nkyere ye so omo ntimi nkyere ye de a omo mpa ba bi ntina Akoma FM 87.9 Kumasi. Sase we party mo kan na ehye bufu mo na ase mo kan no anase ye etie no na ehye bufu hwe ma me ka asem nkire wo ye nya nkwala asa wo ene wa Kumasi ha ye nya nkwala me se sa ba we se munim na mto aba na ba womia Mahama hwe no wanye campaign medican aka be se mo mbra basement Mahama oni ali Mahama omumbra basement omumbefa DJ na wo ho no yenko stadium yenko ye party yenko pop champagne NDC afa monto aba no Canada Japan ono na betima bu oman no ono na betima break 8 no ma me ka asem we na MPP kura no time mo ba power
and I say we win election no crown. Would the free SHS buy? Free SHS now the buy no crown. How many votes am I energy? Obia na ne banko school bia bako school. And no crown how many votes and I'm the chin and this mo target crown mo enya. Any bu o man mamu. Ye bu aban mamu. Na mo hwe de system na ye. Ye kan bibia obi antie asem panifo de obi apɛ na ɔyɛ sɛ man to aba na maka na Japan na suru ho mo ya madwen sɛ mo to ama bawumi a mahama afa mamonye mama mahama kura nye campaign okay adwuma bebre ɛna wɔ ai akofo ado ye expectation na de man no ama yɛnsa asi fom yɛnim sɛ ɔno na betima ayɛ but ɔno no ɔyɛ businessman yes you into business eti enim say anya bibia akora no Kennedy upon de obetima ma ne ma so boaye de atete they say wo ye duty kura ntimi nye duty kura ntimi nye ne mabu ho no ma okopota aka ho obi sende ye otoka fra botie kura na wo ship kura akwa ye duty kura ntimi nyi na o ma fa kan na de beti ne ye bo no hye na obi afa so ati enti enim se Kennedy upon de oba ministers no hwan de obegimi bia onpamo no enyo oman na konya na enye nipa ba ko dia enyo obi ama me dia enyo obi papa dia eda ho ye to aba na wa be wini no wona ubu oman no enye se nipa ba ko pede bia na ote akonya so ya to aba ma wantimi uwie wafso ba omiansa e de ne ba se ye to aba ma no na aka se ye agimi ana nanso mpayemfo bi ebuba bi se se wafuo dɔso a woyɛ ni nyina na me de se yetietie grounds na yetie de ekoso de a anka se ye ba fom na nye MPP na yi nipakuo bi se nka o monkoto aba ne de a anka me hu ne se nka de dodo nyina ka ne se ye Kennedy Japan na nka o moto aba na ye dai ama no nanso ni nyina mpo nanso no de yenim enkofo bebre ye kan delegates na ye ni bebre di nkomo ewura grounds atumu se omunyina e kaken omunyina e kaken omunyina e kaken enti me de nka me susu de dodo na adwen ekọ no eno na wose mpanyimfo no ye den etie se MPP fo ejidi se omompanyimfo no obi atumi bubu man ema ne yeyie dia na omohwe fom no mu se de emabunu anase de nipa de do nyina e kan se yento maka na Japan me de nka me so de madwen de nka me susu se kesa na yese nka ekọ no ba o mi odi message kan o message esan say ya ka se slow down they say ba mu afa wo de ya adwuma ho na de baaye Kennedy Japan na de baaye enti obi o message ni ya dan ye di na chi enti de me de me hu say de ni pa dodo na e kan say ye ken enti me fi say onu mom e na say ye onya ni pa dodo na e bo bejo so election no Kennedy na be win wa win dia na je so bi o ma wiem wo de Kennedy ntina wo se Kennedy na be win na na nya sa akora Kennedy na nim so no na be win na wo jiri se Kennedy do betia break 8 no o break 16 kura as 8 e de ni 8 de say mu otia 16 ti 16 no break why nyankopon o de bodua na kura no yesi odom edom ani sade o so ntakrache Kennedy no so ntakrache o bo no ana ama ne ma akwa akira amaye na wasan kwa be president da so munnim no mokofa ba umia ba ye beda ma jane hwan no kora ha no ho so koye ballot box sa pink sheet ne hwan ne ho nkro no ba no mo ha mo ho ende na no ane se ba mahama fiam okone baby se ba umia ba ebeduru Saturday ni aka se ba umia ba mo ha mo kora nkotweska so mo de koye papers ne ho nkro no ba me de akoto aba December eno ane so mo de ama mahama simple as that e ti man ni mu no president bi e ba obetwa ntoro to do no so mra no metwa ntoro ni bi ye pe ye nim de obeye na na do ba no ne nim de obeye o so ka kire so be ne ma bebere amfa to do no so mra no me na na do de ni bi ti ye nim de obeye dada oba kura ne komba kuro emu kura ye pe o medi yeso ne ye hu de man na ekọ o so ba me hu me ho na do te so no e hye nko a na do o te so kofo kire o kafia kakra bi na obu afu onsa oduru so wo kire kafia wa ma yonko antwa nko a untwa nduro nti sa na te omo ye Kennedy na wo nipa bone ni wo yese obi adidi ne din ho na ebia ne nipa bone ni wo de bo ne ho ban
onye obia na ye nanso bi wo bia ho to munyi saa Kennedy wonye ni papa o kasa basa eno na ye Kennedy ba ye pe na akoye se akoye anu o se Libya o se hwan Gaddafi aha saa na ye pe enkwasa asem no e makuro we makura ngrofo na ye omo keka ho akoto bi mi hunu so omo ko save vote kwa kana papa mu anka munyina ma ya benkoro na mo de mu vote akoka Kennedy hu na push number hwan mo ne de ni mo ne hwan mo koto ni nyina e vote na enko ba bi e be wie no akonya 1 wa akonya 0 ti adenti na won fa wo dom ne meboa Kennedy te si ono ne ye hu se oba ne ma pa be koso obi e ka Kennedy ti ba omia wu na wu nsi nchen obi anka ba omia wo ba omia wo tisui wo president na bi o vice president na da so ye you vice ni furu aye president ti de na na do ye no wo betena so anu abi na wo be ye ye ni hwea ye just ye nim de wo be ka kire ye aya be koronsa ni fura ni won ni fura ni kwan na do ani afira ba omia ni afira enti wono wontimi me kire ye kwan enti ye pede na ni abie no wo mra no me kire ye kwan elections ne de ye kan ye fense meni no ba ko wa se da bia ye analysis about politics Ghana ha ni ade enti ya president da say ma fense elections na mo beto on the 4th ya be Saturday ya be ide but me on fare da reality enye kasa enye di atem reality because ba omiano waton ho dada way back from Dana it say MPP lose elections now Mahama Tam na fense we call Supreme Court so no makete ho dada the MPP for the kind grooming that from long time. Nti bere Kenya Japan no nkwa do intention kwa so oba run for elections bi ampo say oba yom mpanyu kroma. Nti ba o me and the on the 4th no dey reality say obefa because obi are in the contest special defense delegate conference am koyi am go to abundance here dey answer be to we. Almost be say something na onya nipa more than be dey o. E na Kenya Japan onya 100 and something. How come say mpanyu no ato abama no. Na ase delegate defense kakra na aka no. Ye fence omo wo ase fence defense constituency mumu no wonya because empanyfo no omo nsunsuanso wo ase fo no so ase empanyfo na to ba na dey adendra onya nsunsuanso wo ase fo no so te fence ba o miene de empanyfo no de na ba wi da ba obeti ma de bia sekere ya po obi adwuma ene wo say fan obi adwuma wo ya de obo youth no ne ade but nye se amamo no say wo ko bi adwuma nsa ne de amamo tumi ama eye nimde a nipa na wo ni mu wo de ba adwuma Mati ase nye se ko bia djuma because Ghana hada me hu we ba say so ko bia djuma say da mamotumi ama no e wonumdi a obetimi dia bo ne se ya wo de betu kwan mu e be hu se asomasi na obenten obetimi bu man ye se bia a so ko bia djuma e na obia djuma ntie mfa mamu ma no fine se ne ma bi ho betimi bu dia e won ho no ba se mi ma dwene me nim die ne me politics me follow die Kenya Japan nya do betimi contest bi bia o Ghana ha se mampanya obawene de obedi nkunim die mintimi nka se we benya na se we benya but me ma fam die nipa anko banka me ni ba gi anka me to abaye Kennedy se o manti ma Alankash ma na sa Alankash akwakote ne ho enti se nipa die me de o banka me ni ba gi pa Kennedy Japan na mpese nko oba okay so now we say Kennedy betia break 8 no ano die enso nyame ye se ye hwe ni nwuma pa oye ena ebe mana ade ha kakra se ye sra mpanimfo na ombeto aba no wo hono ne se oba ne de omontuma kani so mpese aba no se MPP sa awini ayi ni biemu de a aba no omontuma Kennedy na Kennedy ba ena fi se ye wo ha ne ye vote for ma ye go ani na ye awiata so denden se no Kennedy no votes. Okay, no Kennedy no voting. Nyan MPP for me de me nyi wo bia obedi nkuni ba be nim se nja be yi ba ko e na me na di nkuni ba be di wo men so eti me se me nyan MPP for se wo me nyina nya wodo akoma ba ko ne nyina ye hwe die nya me be yi na ma yen se omra me di yanim no fie tusa no eno ne ye hwehwe eti ye se wo mu watimi wakame ene papa mu na wo ekue no ye se ye nuanom so wo mu nyi firi ho se de nana ba ye wode wodo ba ye nana wa be ye bi ama ye pa wamenya fo menyina atimi akọ school na wa ya ade ne nkwaso ye senya me hira ene nkwatente de manana sa ne ye sese ye nuanom de wo ba no soso do onya wodo ne akoma de me yi ne maye ne a ono so be ba beto asoma nti ye se omunye ba ako adwen ba ako ne nya me nyi di ono ankasa wo pese obetena akonwa ne so e maye okay kame to me di enka me pese enka de ne mu ne bidi nkon mi say dede na ewo wo mo maka na chi no edoso
ɛno na di pinchen beba party no mama party no oyo na ebesi simbia ebesi mesi na emum sɛ obi ono ompeka sa ompen ho asɛm a sɛ on head any support bia on chenchen no ono kra we ni anka bebo ayi nyina na we sure sɛ aden ni mo betinya break 8 no ono di anka ade a anka nam no na sɛ di osidwo na obu no ho na woni nkekan bia on ho nti sɛ nka ba sɛ yebeto aba ma no di anka on nko betuma break Akoma FM 87.9 Kumasi.